Keblai pi barok syagatup kebor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakongsan mentah ke singi hilang. Malati syiap District Magistrate dalam tor Sherwang bat sek komon. Ia kenduk kibor sencar district bat kirang bashnong. Kershan ki menteri bat lingdo isin Himalangrin. Bat lim ke MLP ha ke klik mauli de shikul lanot. Bat mentangin pa syaki kubor bakam benya. District Magistrate East and West Khasi Hills District ha ke hukum balapan mi ka apau terik naitung arjar apply hapo ke section Cispa Sabusau CRPC ulamana bat khang ye ke jingti siap ha ke jaka ke Shnong Langtor Sherwang bat kse komon ki bahap hapo ke East and West Khasi Hills District. District Magistrate ulapan mi ke ni ke hukum hadin balayo ke jing ujor halor ke jing don jong ki breu ki bati siap da ke bapendon kamru ki kor ki bor ban penkhot yo siap baladap di. Kani ke jingle ke long bean bat ke penjaboru iki wa bamarjan kentup ya ka wa kinci. Kani ke jingti siap ke bu jing maru iki do wa aki wa dot bat wa ba ke badon hagatai ke jaka. Ke Deputy Commissioner East Khasi Hills ke Kong RM Kurba ringkat ke tenak pulit ha ke apun riu terik naitung kalalum iki rang ba shnong ki bahasor bat kapsor ban yemir jingmut kumnu ban wanra ke suk kesan bat bantek la kam iki kam sniu ha ki shnong ki thau hanong ba shalong. Kejing kenrei ki nong di bat di drugs bun sin kabu ya kesukasan hagi jing iki pat nyong shong shnong bat iki para briu ki bawan kai suari syakani kenong ba. Hadin kani kejing elang bat ki klik nong senchar shnong ke Kong RM Kurba USP Shillong City ba Vivix Aim bat SP East Khasi Hills suba Sylvester nong tengir kile thu ba kani kejing elang ke long ke badon kam namar baling ba kejing lang bat kirang ba shnong la bante la kam yi kejing sniu ha shnong ha thau bat ban wan ra ru kejing shong suk shong san ha ki im lang salang. Cucu habakren baru sekretari kesenjuk ki klik nong senchar shnong ke beri nyutrep uba RL bla ulai thu bakani ke jingita ya ther ke long ke beseso bat kirang ba shnong ki layo shibun ke jing mentoy bat jing penchai. Ya ki rang ba shnong bekentup ya ke urban area bat semi urban area. Kalong namar ba kidan kat tu kat ni ki kam ki bang ni kendu nak kapor ha ka be debit ke loan order HKBD bat ke imlang salang HKBD bat ki jingja hapo ka district jongi ban ngi kwa ban don kata ka jingya trailang bat kishnong namar ngis go thu ba lada ngim don kata ka jingya trailang long ke ke jing su thu jing much wa te kan wan bat te ka jingya trailang ka kamla ban wan ra kata ka jing ba imlang salang ka jongi Tikunki kung nasutu pa kalong kung kanja interaction kadon ko jing ai jing mot hatu pia kloy na man simu ki aju from asno hoy kidan ki belong practical ki information and ki suggestion bagi ai de kidan ru ki suggestion ki ba na ka level jong district te kanumla ban ban carry out ban ngila ban pentip ya ka ki bor bahan kumki te ki man ki ba mat do e ki ba pia kan ta si ki kham kata bai ka song suk song sai na ko Kabani pa sedikit the law and order hi kabangi discuss ka crime rate hapo ka district ni kum ki pokso kum kini ki jinglute mo bat ka jing yat jong kini ki drugs ki mo kita hi ki ba mentang ka kudika topik ka babaro hi kia long concern ti hang ni ngadon lang bat nga ki ESP jong ni bara arwan bareng kat lang bat di general secretary jong senjuk jong kirang bash no jong new trem ti ibaru idon lang ti nakalyang jong ni ngan request i SP BNI kindiat kisa ke jingkran kum ne barabor ken inda penong kini kijai meeting kum balong menindru kerja hapo ko commissionerate food safety habang ipenong kini ki meeting lada clear kabun ka translation kabun ka ka bampor ba tingi khatchwe ka we ka community dang to bring sapat si ki wila ka kabam ka por ka translation mnebat ki rambashno ru ni la yo jingkran ru spang ke jingdon kam jong ki CCTV hapo ka shnong khathau jong ki lada don ka CCTV ka yarap shibuni lada don kana ki jingjer dia alor ni ka pai ru ni la request ki pat ngatrai ki lap diang hi ban bo ka CCTV hapo ka quality jong ki kalian kata kulit apa je dok cuman selong kan di discussion kini ka ji kendu jongi kalong na kapor ni saya kendu bat kini ki
ki rang basnong ki skatishnong bat ki senjuk marba ni treka mati na kapor ban yo ikasuk kasanya ka shnong ka tha khamtam for social mar klem ye trelang bat ki ngimla ban yo taka shongsuk shongsang chispa percent for ka taw dia ni kran ye kliu jemut spang ki crime kung no ba ni request ki ya kini ki rang basnong bat khoi ba la dan kanono ki problem la ni kini ki crimes kebajia pok kasnong juki kita kilong ki palak loi ban petip yang ni lane saka nomor shispa kar kenapa nak kiling ki puliru ngin poi hakapor probiang ban le yakaba dan kam diktai ki jing kran ngim ne general but ni request ro iki ban la don community ki NDPS case la don ki sisa lane ki jing yo ki rang bashtang lane ki briu na kishnang ki dei ban ai jing rap ni ban long balkloi ban ai kum ki witness ada nimyo ki witness babiang mut ka case ni kanam stand jadi ki point but kabari ba ni kreniki berkhoi ba nomor ba kum kashlong ni dei bun ki tourist ki bawa nambar but bun ki place po soraj po molonong ba shwe ndala 15 dei bun ki basakut shlong dan bun ki ni ki kena samla ki tourist ki peklang sarong ya ka search long di ni request ki berkhoi ba ban kreniki shnong ki thaw ba ya ki dei ban maintain ni kasukasai dei ban mi kanono ka criminal bayu ik ni ki kena ki tourist ki bawa nambar but la don ai maki te ki long ki respondents lane ki long ki ban kong ban poi ka jaka but seperti pro ki pulit but la dam pat poi ki pulit ki ni ki rabashnong ki skatishnong ki de ban tel akam but ban thanda penjajai la khamtam je ki no ki criminal ke ba peng ki ni ki local jungi but ki kena ki bawa nambar kita ki point ki mi kran ne ni chutu em hadum tangim ini perkat marba ini la clarify yang ba halor to ka jingje ba kam dei ka nakano kaniam ne kam dei nakano kunhon kita ritang ki khna ki rushmet de rin ki jingje hi la reserve case la kam but la fraud court ten rai kumulong tai as per investigation jongi de kanam yalam chata ba don ta jinge kanat niam ne lene de ka jeng kanu en bot kinano ki sanghalang tohot kini galak ban create pada kanunu kan lo nada be di tokan ka trap kan le kan dan kanunu ka somon ni ki nang ilam ka elaro namana kan ile piang kini post social media nginang verify kene nginai perkhat kene pat ngin seperti pada fi Kimentri kilingdo ringkat bagi sordar jang kisnang beper ki badan hapok ke hima langrin kilaong banadu kesnem arjar khatway kilaya sok bat ke ying kesem jong pa im nang teis im yong halor ki kattu kat ni ki kenrum ki kenram ki badan ha ke hima kilaong banadu ke te kesnem kamdon shu kata ka jingsen shar don bor bat ke hima kadak da ke jingsuk jingsan kini ke kinhun ke badan syakaliang jong usim kalaong bakajing kenok jong keseng samla hima langrin kamlong ke besisha kini ke kinhun kalali ye kendo UEM ke ilaka ba PNCM ban pentip syau ba ke himalang rin ke don menta ha kesuk kesan beda kini kajing don atli ki bos sicar ngan percaya pintak kalong kemni hadin bengilawan ra ya ke jing sok hapden kini ke mukuduma ke bayale hapden kaying bat kahima na ke mentak kajing kini ki atli ki kendo kalau langan tilap lau langam hatila berkah penetulai de ban peniak ya gitu ki atlik kidau kamut ba haban pom ya ketuka management board nomor balai nomor kini ki atlik ki kendau kem dei trai tu tang jong ke hima li jong kayen para dei ka join property de apa ka join property kamut ki member ban ya don lah hatu ke management board dan orang ban nakalian kayen nakalian jong ke hima kani kamay simbot pada kam nung tai ya ka bot sar jong kahima ka bot sar jong kahima kalong hikum majulong usim ulong himusim nangka dimutri kilengdo nang adat bagi ya kuat ka ekip kahima te kani kamay simbot kam tai ya ka bot sar ka pej bitang ben priya ya tu art liki kendang pada begitu nganga pete ba kam semlong kum kata nomor ba kayam nong tay ule meroy ya kanu ule da karai jong extra berba ke ketua kalong tang ke jung pentu bre na kaliang joki kum tim nong persa kan rai kum ke extra berba ngaru ngari ui dapat ke extra berba ngangati belang paswa bangin penukam ya kanu kapisa ba de ke fon jong ke hima rai da extra berba ke kam sumdon kum kata
Romut ke jing kena jong bakal sundok pada tang dalam baklah. Ha. 100% ke jing kena jong PS kalau tang nak kamta ban produs bakla ya ki ba ngam tip ke jing ku jong ka dai sai rai nak yang tu ni sai pa Muslim judan kata ke jing le marwai ke jing penuh kam bakla andai ule hi ya ka ba ha hadu mentang ni kum ikut 3000 ni sakti pa ba padon kum kata ke jing le marwai ni ke jing le tombor betul ya ke jing ko kum ke jing sai kalau ini ke jing ja persu bakla haki ni ki sang samla kalau kita kimat di balik percaya kini kirang bakmat bagawai kedai ke Muslim besar bor bagawai kita ke jini atli ki bor besar hapo jong kahima de nomor pakam sumdon kum kata te da ke jing ko ni la da bu ke jing percaya ba ni bu ke jing tepat bisa rapi Muslim de nak kalian jong ni ong ba nak kalian jong ni kum ka diskusi ni sisin balak don kenu ka komplain ni hap kan tadi ba ni hap kan pek hi ya ke jing percaya pangkuta hi wong ba nada don kam bangkot kum ka bangkot kum ka hireng rung sakot pan yo ya ke jingsa lek se kala bandeng bagi kot Islam de bat nakal yang jong ni long ku bakloi ada sabin sen kot ni ha kanu kunu por nomor ba kum bangila depren ba nakal yang ni ngim syam don ha kanu kata ke ni ke bari kita nakal yang muslim ka lebar ban pendek yo ba ni ban pensiu yo ba ri haswa bangin sa warra ya kene ke jigesuk ha ka bai dai bat kamu ko duma ka bai layale hapjang juga yin bat ke hima ni ada pan aiswa ke jing percai haman lagi sino te haden bangila yo ya ke jing percai haman lagi sino te da ka dorbar pulun jong ke hima hi barok ka wai nila yo nila ya rai lang ba ngin penduk no sendon ya kene kamu ko duma bat ni mara no ya ke jing esok ba sisa haden bangila mara ya ke jing esok nilap ba ni isibon ya ke eki jingkela ke benkong kum ka songsai ka bumdan su ke jing esok hapdan jongi ya paran no snong parahima nangta nadu karoi kapar ha ka bangim jui meno nomor ba kum ban su itu saya ne pi ba ka himalang ren kum ba lesi baru tiap kade ke hima baru sepak andai tang nomor bekadon kene jingale kene kamu ko rumah kamu ke himalang ren kam ju don fon wat tang kene ro ngam tips ai kajak kamba kadau ka paki ai kisip dubun swa kalong ba lalu di hakum ko rumah andai haden binglayo ya kene besok hapo ke jing hapnya jong ipe nong tai yo ya ke jing syai ya ke jing lut bari ya ke jing sep hakapor jong kadobar hima udah ai dah kecil ba nalo kata udah piero watat ya ke jing nak kahima ke atli phone ka development phone ka research phone ha ka bai bakane ka development phone ni sisa ba lengba kane ka jing esok ni ayo isibon kita ki lat jumpuran 4 kok jong lima nak kalian ngangat mata kasingi wan menkendu ya iem incas ilaka ba persen sim ke kejungan kendu jongi mata kasih kalong halor kanong rim ba ha kini kendet tayo ki bladap kidon katto kanne ke kenhun na kaliam jo kaseng sama himalang rin pati katto kanne ki pajba ki lawan hangne persostil nak mata berman ujor persya ya usim abaki laong ba usim jong kay mang sinsa don bor ya kasima kina kaliang jongi ha kani kapor nion bu patbu ke jeng kerpat hakmat iam minsa silaka ba pensim ba hadu kini kisi nadu bau acting ba nong te sing simyong badai pa im jong kay himalang ren nadu bau lolong kum acting sim hadu kini kisi sempat don kanu kata ke jing sinsa don bor nak bentar ki ba ikun ki hajab jong kay hima kena kaliang jongi kum ki nong stong ba ki menteri ki longdo jong kay hima hi borok ke we ba na kaliang jongi gerpat ya ini ki sang samla ba ki we pat ki itu ki rong ba wat nom melam bakla namar madan na kaliang jongi ba ikan mau ba nadu aja terwe ha ka ba na kaliang jong kay hima ringkat bat kaying ka sem jong upain nong tei nilapoy ha ka jing compromise nak bentar bani esok no ya ka jingele nong kenti ka jingele mar kenti hapden kaying
bat kahima tenadu katu kapor ha kabarna kaliang baro arliang kedan ya kajinya sok hadu kini kisi kam samdon kano kajinya kaje bat kedap ta kajisok ta kajikman ha kahima tena kaliang jongi mata kasi ba ngirabu kajing kerpat akmar burum-burum jauh uba konsensim ubade insas ilaka tinggi la kerpat ha burum jauh uba so ban simlang ya kanya kajing kerpat jongi kum ki pai ba langsung ki kun ki hajar dekat ki menteri kungdo ki sora silang mata kasi ba sobha ba ikwa hapo kahima ka jongi bang yim kwa syu ban phaidin ke tiang din biang kumbra long hakipor ki bang mensua namar ba ladangi ngimat ngirakmat haki hostem ki bang mensua hakapor ba kadang don kajinya le ngila ngimla ban ongsu namar ba kajingmi kajingyo hagwede bat yo kahima ngim juyo nak mentai kahima di nakaliang jongi hakli kapor ringkat bat pirong ba ringkat bat ki menteri klungdo ni sko ban pulsko kopi tangkum tahi bat kinang don ki pirong ba ki menteri klungdo ban tran hane kapor Kakinhun yali akai football jangka Meghalaya Police MLP kalalim no haka final jangka kinshi football knockout haka kinhun klik mauli da shiko la not ka klik mauli kalara ya ka busket prapo hajar tingka bat ka MLP kalayo saw pho hajar tingka na kinong panya ya kini kajing kun lapulong ya kini kajing ko ban pini bai seng na kabenta ka kinshi Bangla LP school diki hajar ngut kinong pitkai ki Larissa bat kinti ban kersyan ya la ka jong ka kinhun Uba WL Masar BDO Kamal That Rashan Block ula pencingan hakani Kelempung. K1 ne chess. K wah. Gol. Ya pra. Naruh pra. Disebutkan kepada orang orang bidang sistem jemaah pengaduan
ke dinamakan ke Jopi kan air musim yang ke sport club jom dari ke Gensi Bangla agak kenala pan Romi ke bepat ke tournament kita tangga apa untuk dari ke Snow ke Jopi pat nak bentang kendong dan time ke Jopi di Parokwe Tekempang Jumlah pengguna air play saat ini video untuk mau bersama ini ibarat play kepuan pengguna hari ini jadi orang kan bisa air semua ini way dan kemudian kau juga apa untuk konstitusi ini bahkan panggil tentang ini dari football kembali itu di Jerman di Saudara di Sumbawa di Rotterdam karena ka benda ke tengah benda permainan ke kupon ban komisioner dari negara sport club kalau pakai pang di konfirmasi wajib kemudian elemen cuma balik untuk membawa konstitusi pak Indonesia Indonesia sport welfare apa yang jalan ke ini ilmu kita meletakkan di Saudara Impala panggang dari report di Asuang yang kumwe di mama jomi bangun nikmat dan bentang dari report. Dengan mulakan kita bikin di mana hanya aisumut dan bentang jomi nama bawah elektrik di tangkam jom ke football di jenis sport kini disini. Dalam kue kita pergi disebutkan Jadi kami mengambil khmat jompi ini ramba tham le khmat jompi ini arti kidium bapau ini jalan ini ke MLB sport club bat ke kri kami youth club jadi arti kidium bapau ini swipo kana bat bagi butang bagi ini dilakukan jompi Met pagkajiwan di Sibata jom di arti kidium kan duman poin di final kan yerap di arti kiai tapi jini ke berat kedua ka bharingkong kan di jinggerpu na benda ka sport club jom di Gensi Bangla na benda ko di tawa bamagi di pulau di jinggerka kemar pada sebelum pagkajiwan na di arti kidium kan penting di sabla dan sok jom dari kedong ke thang ini dan kembali ini kita lakukan joki kan rap kita sama jom ke kedong ke thang ini makin IT lagi bagi kiru atau di sini in sayok bagi lakukan apa yang klub ini website klub dua tahun ini jalan ini ini ko pon orang dengan jurnal sesuai dengan kode yang ini berarti kita akan bagi dengan sesuatu dan benar kebetulan joki pada benar kebetulan jom jalan Air ujung mulai berkebok dengan Gensi Bangla Sport Club dengan benar kawin ujung tu agama pulau yang jadi kai football. Baru di kerman bang wepat keturman bang dengan Gensi Bangla dan tujuan pansal dengan baik berman di kerman bang bentar jom kandung kena berpijak seberang. Di negara bentar kibai ujung bangkam dan kemudian berkencing semua jom dengan Gensi jom di kumawang Met panggil sport club pengelam juga di keren kali semua bagi champions kita kilai dari keren untuk final waktu rivala ketahu dan kecinta di IT dengan juni syawal tidak ibret panjang dan ketahu bagi lock siang nak kata rekam mengumpul Islam film ingin membuat film kanusan vaksin ini saudara ini dari Jerman mereka jika kebetulan ini kupon pada sini yang ketika jemai Indonesia keberat lima isimfes di kampungnya di balan sini tangga. Ke Skul Jawahar Navodaya Vidyalaya JNV Nostan kabepet bekmi da ke Sarkar India ha ka akun retorik naitung kala rakhi ke jingdap laisnem bala pentre kam bat bot iki kendon jang National Education Policy NEP ban kentiu ke pulih putih jang kena akani ke jela bat hakari barok kawai hakani ke jing rakhi bala pelong Skul JNV Nostan laya shimenta do principal Brajesh Singh vice principal Umesh Kumar kinohikai bat ki kena skul
O principal ulong bakajing pentre kami ke National Education Policy arjar arpau kalong banwan ra ekajing nang jing tip kulum naduk ki kerdan puli berit haduk ki kerdan secondary. Kajing temu bukongsan jong ke NEP arjar arpau kalong ban kenti wi kajing pendan kam salon sar ki kor ki bor bat eka sain bat technology. Hello everyone, myself Mewan Raplang Walang. I am studying in class 12 science in GNW Nongstoin, West Khasi Hills, Meghalaya. As a student of science stream, I feel that National Educational Policy 2020 is very good for us as it helped us in focus more on practical rather than theoretical learning. The new education policy enables each and every student to get quality education irrespective of their socio-economic background or gender or their disability. As my point of view, NEP is the best platform for us as students in learning and creativity. On this much, thank you. In today's modern world, a lot of gadgets have been made to make us easier to learn and reduce the wastage of time. As you can compare our past few years, the mode of study was fully dependent on chalk, blackboard and books. Our current generation, where NEP 2020 has been implemented, our teachers are using a wide varieties of pedagogical techniques through which we get a chance to explain a topic with pictures related to that topics, and it's not so much time consuming as we don't have to note down every points related to that topics. Thank you so much. आज का युग विज्ञान का युग है। आधुनिक आविष्कारों से हमारा जीवन न ही सुखद एवं सरल हुआ है, अपितु हमें कई लाभ ही इसी विज्ञान ने ही दिया है। हमारे शिक्षक इन आधुनिक आविष्कारों और नई शिक्षा नीति के द्वारा हमें सदैव अच्छा शिक्षित करने का प्रयत्न करते हैं और हमें इससे अनेक लाभ भी हुई है। नई शिक्षा नीति के चलते हमारे प्रश्नों का हल और सरल हुआ है। धन्यवाद। Good morning, student. So today we are going to share the new case one related to retirement or death of a partner. So yesterday we discussed about the cases. So now I am telling the case number 1, when a partner is taking retire and in the question remaining partners new PSR is not given. So how can they share their profit sharing ratio? So now I am telling with the examples, because through the examples NEP also promote that new pedagogies. So 3 partners are there. So one partner is Piniyar, the second partner is Vivianji and the third is Bansaka. So in these 3 partners, the one partner is taking retire. Suppose Bansaka is taking retire. Now we don't know कि these old partners how can they share profit and loss ratio, because in the question no not giving their old PSR. So now I am telling these profit and loss ratio is there. Piniyar, Vivian and Bansaka before taking retirement they will distribute their PSR 3:2:1. Now according to the situation I told कि Bansaka take retires. So now how can we solve this question? So it means we will remove the retiring ratio and the remaining ratio is the new PSR for all partners. So A and B, tell me what is the new PSR for A and B? Okay, this is the Bansaka. Suppose in this question Bansaka is not taking retire, then Vivian is taking retire, then what is the new PSR for Piniyar and Bansaka? Tell me. 3:1. Suppose not Vivian is taking retire is taking Piniyar, then what is the ratio for Vivian and Bansaka? 2:1. Very good. Thank you. So the Government of India has launched the National Education Policy in the year 2020. Now we are celebrating the 3 years of successful implementation of National Education Policy. This National Education Policy will make the India the world leader. Vishwa Guru, world leader it will make, and the main important points of regarding this education policy is that this education policy covers the preschooling. In previous education policy, the children of 6 years and above they were included, but this education policy covers the students
3 years and above. So preschooling is included, and the main part of this education policy is that up to 5th class, the student are to be provided education in their own language, in their own mother tongue. That is the major part, because this education policy focus on experiential learning. It does not focus upon the rote memory for memorizing the thing. It focus on the understanding. That is the main part of this education policy. This education policy is helping a lot in our education system, particularly for JNV Nongstoin, because we teachers, we inculcate or we impart the education through new pedagogies which are suggested in this education policy. Under experiential learning, we impart the education through storytelling method, through role play method. We integrate the sports and music or the art integrated technology we are adopting. So if the students, they understand the concepts through playway method, they can understand it in a better way. So if the education is imparted in this way, definitely we are creating the future resource of our country, and coming days you will find the Indians, they will excel in every field, and the name and the fame of India will be there in the field of education. Definitely we turn out the leader in education in all over the world. So this education policy is helping a lot. It is giving us different guidelines, different norms have been set through this education policy to make the India the world leader in the field of education. Kaji gami marak ke kurim jong Richard marak kalakentat ya kejing kenok jong kipulit ba ukurim jongka udon keti ha ka huri hura ha mini secretariat ha kami aku sautrik unaitung. Kani kalong kami kalakam bu ukurim jongka udon halayeng lasem ha ketegasngi naman makaru kadang syumi ha ketegasngi no hospital. Kalalich hospital ha kasngi thok ding bat kala syapo ya kasngi sajan. Ha kasngi ningkong kalami no hospital bat ukurim jongka udon barok shisngi shimit halayeng lasem. Kalau ongru bagi don kibriu ki basaki kini kejingdon jong kurim jongka hayeng. Kat bana kaliang ki pulit kila kenok bat parep ba Richard udan mini secretariat ha katega mit bat usan pisai kibriu ki badon keti ha ki kam kawang mau bat thangkali. Ka kurim jong Richard kala pendam juri kejing parep bat jingwan kem jong ki pulit yu kurim jongka ki bala patom yu una rendang sokti klem da jubat ki kejing keli bat jingwat jingtep jong u halor ki ki kendon an bagi lawan kem yu. Kakurim jong ni orang ba kala kenok bagi pulit kila talasi ke ying kesem bat kila kurai ki mar ki mata shwaban rai u police station. Lokasi betul lah. Nak tu semua kan itu, tekwajan ni bisa tu, lokon. Sejak ni nampak. Awal waran tempat macam. Ini bang aku mampu ba onja. Ada cengade ada hospital sedang macam. Misa cengade ani mandini Olson operation ka aku release tahun ni tu dojo frame na. Macam tu. Dia ada belongan vindictive orang, ya political move orang itu. Unak kena baca macam, ada SPN tak kena baca, nanti chief minister tak kena baca, udah masuk ke. So saja. Jadi parti ni orang ni sekarang apa program macam. Ada yang orang parti ni benar benar orang beri macam. Oni mana ikut parti ni kan jangan ada dongkak saja. Ada cuma ya ko mistik kat apa macam. Cuma protest kan itu. ONS kan itu, Hunger Strike kan itu, mahal sekali cengah dokan tanpa politik. Aceh tak jangan kalau kapu dari itu supaya. Ada istilah katakan dong. Mereka jadi kerja, terus kalau lokal match tahu. Richard ko mai mancani men mahacem ikut angan ame thali agana mancawa. Mijalo ongam obosta anchini acek turni protest kaeng pa ni bidungo. Jian ya winter capital aro backlog ni bidungo ungi aksem wono obosta ongapani bidungo biko rempa hama ma wano baktung paani potcepe potra remba ma dengtang isu sang dong ma ikudanga agana mancawa maina chinga tauna de pet
pa Richard ko sungko grong not kuja dui baji mang dakarang oni biko rembayam na de lokapo chpe donia tek sa anga biko da sho grong ha uno police ko jerangan police in charge ongya chim bisongo sing achim nora Richard ko de officially arrest kha kuja ne agana ani ba dona de lokap nang au doninga deke mga onchisa adikta somerana anga bimang golpo na kita mana ha uno bini aganani kita de biko remba emangna anchini SP ra line isa kusa nagane na नेतागिरी कर रहे हो अभी लॉकअप में बैठो ने मंगमंग आगाना ना आरो दाउना दपेट मामंग इंटरोगेशन को बा खाकुचा इन्वेस्टिगेशन बा खाकुचा वन द के छिंगना बा नोकनी मंदे रंगना बा नम्मे थाले बागान खुजा पुलिस गपन नांगो सुंगोरा एसपी सा माशिया एसपी नि ऑर्डर सा ग्रोंग ना बा उनजाइंगाना नेसन आगाना या बिको छिंगनी नोकनी माबानी कोन नोकोनी कोन माहा yan anga mija screwbar salosa anga hospital angko admit khachim shonibar angko operate ka again ba sombaro jen obostha ani sal wa salosa angko release pa kha hospital oni wan ke anga sana banani ko ramattung ba Richard ang baksanchim salang walang bian ang baksa donga yan angko saneng ba doctor nurse rang ba nekka uni jamano wan nokchi baimna daal 칭아완 느낀 닝탁게 동met등어 바이타 sak 콜그릭 콜라치랑니 기타 police 갑베레 바 에치니 컴파운드 막코 게라오 카 서바 criminal ba soba terrorist rang gata biko gerao khae mangna de bini direct chini room chin appe mangna biko reina gana thana chi uno singthela pa question mo minor manginga maini ge menne biaba singa aro arrest warrant tongama ba mai ba inquiry kana warrant tongama ne no dongja onna manja uno biaba singa di singa singora agan sakkiza biko chola longpen mangmangko bonni namme gano gija kholar rume saljakke rumba uni jamano de yan mamung thalbati wi da patani go bonja minor ma maini bidungo mijalongani obosta o potrakkinga ma maiba dengtang issues tonga ma mamung ko betsinga wiatja da odopete aro nam anga agan dapat khuna skinga mijalni ongpa obosta yan achik dolangni demand khaingpa winter capital aro backlog ya yani bidungo de mamung deke ba party ba maiba ba seani ongja maine yedi zatni dakar kanisa yino de anching party jebong china angni party anga sana chakkinga na sana chakkinga yede darangni baseni ongja maine yede anchini achikna zatna dakking pa kham wani gemen inode jeba bakhon ana man nairo angni ma sheni geta de Richard pa saksa leader ngoba darang kuba i riangi indike dakpo ba bakra phaibo ni darang kuba force kha ba joborjos takade dongja cham media o micro circulate kainga maini given dige kainga bisong banoni ko ya koborang ko maninga igode angade masija maina chimnare daudopete mamung dakapa chongmot khathagode agana dongja police department unide bisong chingmungde kusaba rongsaba daudopete mamung dakapa khathagoba agan kuja maina mera ba chimne singa mangmangkhon agan jakkuja ni bai media ni manderangna dengthang mancha bisong interview rangko oningama ba agan sakkanirangko dakkingama yerangko angade masija andiba angni nekani gitabe Richard kode anga kode rakken agana manage ya mamung takebe yan nakaraw bakra dongja yade jatna asongna apsan unge milie khagapa kham sawani men angni nekani kita de yanode mamung deke ba TMC party ni ba BJP party ni dengthang mancha bakra aha golmal khatlaha ni de agana manchawa kon maina anching ya achik gumkan kuchol san nge kumong ne ya ko de kham khainga ni gummen aro agan ginsmo de anching punani salode vote onani salode anching sakantian vote onari amo no party na kham kha gapasan unja sakantian vote ko na wa ko de anching BJP na no den BJP ni mande ngani agana mancha anga TMC na no de bana
바디아바 파티나 봇 운나하 오데 나라와 파티니 만데 옹안에 낭포 아가나 만자 우니면 앙니 찬체니 기타데 야 파티니 비문코라에 나카코데 앙아데 안탕데 옹에넥자 마이네 이노데 아측 사칸티안 바코라 나만나 베베 기타 파티나 감 가겐 스모바 아측 sak성 네 먹나 아측니 비야니나 바코라 파나데 만나야모 탈바테 아간 겐 스모왕 오데 party kita officially appoint ka aman just khalde party ni mande ne de ko de ringthang mancha mande ko de agana mancha maina gemakan anchini Indian constitution ni law of hangchak ke gemakan phun na de manna ya mo antang tang ni namnak pat ka pa candidate na antang antang ni namnak pat ka pa party na uni gemen ya je bisarang kon je chadamberang kon mijalo onga obostha hangchak ye mahacham yarang ko party base dol dakate donani kude angan tangdong enekcha maina yade bisong niskasa bisong uchi angaha bakhor aha mai obostha o ake endaki okna nangaha haida bisong badiaba party na dengthang mancha chakapa onging na badunga ba ongjang na badunga ade ndiba bisong ko dengthang mancha party bimong ko agate ndike maeke base dona kode angan tangde khra enekcha Baru kidukhat jangka Garo Hills Autonomous District Council GHEDC kila ang lingot heng habau Deputy Chairman ula penwai no ekador bar claim daya tai ne kren AA halor ki kam ki jam ha ka akan ril tarik naitung. Deputy Chairman ula aidau baka jinglong jingman hatura kam isngan ban syong dor bar ha kini kesngi. Kat bah ha jing shisha ki bor senchar district kila wenglot iki kendon tek lakam ha kini kenong pak district. Iskul kidukan bat ki ofis sarkar ki play kumbajulong. Rinaldo ki sangma MDC ula kerpat Deputy Chairman ban ailat banyatai halor kimat ki bede bat ka khayi do yang tu ki tulok jang ki nongtre ke UCC bat ke 15 Finance Commission ban ula penwai ke dorbar claim ki daw ki pabiang ya ka kaldang Rongsrek Primary School as dang house nem khat khandai spa khandai pesan Amla ban mudur haduk minta bagani ke skul ka don tangkawi ke kamra ka bagi nong hikai bat ki kena skul naduk nursery haduk class 6 ki yo jing hikai man la kesngi ha kenu ka rukom ki nong hikai ki phia bat ki kena hala ki jong ki class man la kesngi keni ke skul ka ajing shakri ki kena ne ki lai tili ki shnong ba marjan kaseng bahalang achik holistic awakening movement aham kala shim ye ka jingkit kle ban ye kendo ki bor ki ba kle ban play ki lat ban kentiu mar dor ki ni ke skul kala kerpat yu menteri rangba ukondrat ki sangma Timothy D. Shirau Deputy Speaker Kamitali Chandra DC North Garo Hills ya ka Office Inspector of School ban pai ki kmat chakni ke school bat cheki kena jong kani ke shnong ke JNV Nyang Bari kala long teng ka way ni school jong ka sarkar India ka bapaw nam hakis nembalala minta kani ke school kala rathai ke jinglong jingman na ke jingle alia ki bor bapenya ya kani ke shlem ajing kai ki kena school ki bawan na keleng kari India ke jing rathai jong kani ke school kala poi ho port bahap ban tuklar lem de ki seng 3 months ngobha ke FKJGP ban kerda ya ke ijot bat de ke jinglong rangli jong ki kena school ha kani ke jaka kabam kadi ki hostel bat ki umbam umsum kimlong satia ki be ibet ban pindon kam ki briu ha kani ke juk minta ki jaka kerda lani ki pangkhana ya ka long rinyeng bat long briu man briu kim ya habdur bat ka kerdan jong ka skul bapenya ta ka sarkar India kapau shai na ka jinglong rathai jong ni ka skul bekinong penyat khamtam u principal umdon kamon bantre Henry une ha ka kam tang namar bo uyo e ka tulok ka bahe pat ka batikna bat la aida ba ka kamram jong u ka long ban kai ni na kaliang ka FKJP North Kasil District ako ka jigidor lang Education Secretary samla Gabriel Sun bat kiperlok agani ka jingwan inspection jungi gani ka school lengba ka jingyo complain ek mi pa jong ki khna ba kadon ka jingduna hakaliang kumbam undi umsat kling kabam kadi bakat nakasum kasat ka jong ki tingina kaliang KFKJP hakanik sinjam ko bibiwan sim ngene ilalap bangila saki lagi jong ikman ba kajing peniat ko school kaduna hadu kata-kata ba kapenlong yingi ban sungo ba kikena kisam sya ya kata kajing habawan pulih hakanik school hajing sya kat ka central school ko ade ban biang bah ko umbam undi kaja kasum ko kasat re peusi bangin lawan hane ngilap ban kijing tuna kiba sikat dai kiba sungle ran mo hadu ba
kaja kasum kumbiang ku ban pe ku ni la isir khay ba kaji saw ku hadu ba kang bikin sum ru minut bandit la yakran te sakawai ba kaja kasa ju kentai jaga sum jaga sak kentai kalong open air mo kalong hapok madan ki hab sum hakaba ya da iwe banlit sabar kum ong ki kentai brio jing sangi burom hai kentai brio reba pleng hakane ke school pat kilik sabar along kumbalik sabar pathar haki madan ki mandia ti ina kalian keseng hadin ke jingyo komplain ni kimi kepa ilawan hi de jong khamat nilai I bat ba nilayo ko komplain na ki kena school ha ba kila thok gini komplain sibun mo bapni ba ki yo kita ki food problem kum kini ki jur ki ba lapun ki ba lasma tinang ta kaja kali kai kim don ki medicine ki dawai ki bala long expired ke ba ngila alap mo ba pisiahi ki press and media pila ui ba laki jong ikmat ba ngangit ba pinsapin I seperti ba kajing le torti jong kane ke school management tingina kaliang ka FKGP ngibu ka jingkerpat sa ki higher authority ki ba di penpet kane ke school ba subha ba kin penbiang no sen nang ba ki kena school ki ban pulih hang ni kinyo ya kata ki proper ki jingdon kam juki mo ki jingdon kam ki ba kerpang kamtam ku beli ba ngidai ida kemat long ba ani ka jing ima abun ya sungu ko kubur ba nang ni na school tang na kadaw ko bam di kilapoi di hospital ban sa jing sumar kidon mentang ba tiap po ICU nimtep la kadai ke jing pang ka ba kata na kani ke school ni kata ke jing pang pertai nri ba ngingit ba long ba ke jing long bam pikir jong ke school management ka perlong I kena school bikin yo pangru de ngilai oh yo ya kan ba kena school ki ong ba hadu ba ki jing bam yo long expired nang ta tila jubu I complain so principal sim kiai kata tingina kaliang kaseng isim kan sinjam ba ngikim tu ki board punya school but ya district head bodi DC bodi chairman juga ni school bapet bakmi kan ke school udi benon kemi dal di jong khmat banlap ki jing sha ba katno ki jing tuna ki beron kam mar ba ke school ka di kalawe jing kun samla da ke school hi kambiang te sei kan poi kalawe kun samla ngina kaliang ka kaseng ni banjo sa sisien ba ya ka district administration ba ya ka school management hi bakan le ik beron kam bakan penbiang no kita ki jaka sum jaka sat kun thai bat penbiang ya ki equipment ki bede hok banyo kena school nomor ba kani ke school central kepala amang kepala sanction be na central bakan kadi penbiang nomor ba baro hi ki beduk ki berita ki pikmat be skani school tinggi na kaliang ka kaseng ngin sebu ya ka jingtho saudisi bat ngin atas lang ya kani ka bakilaksan lagi kena school mo kilaksan ni kena school ki complain tinggi sa atas saudisi ngin pet saudisi hadu kanu ba sakawai ngamut bodong ba nakaliang ji kaseng ni mana ya kini ki nohikai ki ba persang ban berngem ne ban threaten ni kena school ki ba ai complain tinggi nakaliang kaseng in sasim kasinjam ko ba khame te tangkat ne hi nakaliang kaseng ngidon bodong ba ngikwa ban ino tang hapo sibla abnai ba kimpen biang no ya kini jingdon kam gibla dunal pa hakane ke school ane po kira puli dong kimene pojin ni ik jinge ba pisya manu punta ko ba berjenjar dok tanta ba bunsin yo ko besar ba ka bun hapo bating de jengi siar bun kitab dalam long ra ha toilet air bun bam long kitab ko jaga berat nyuruh jaga berat sa tisha jengi kam best bahara kam biang bahara ta lasu kita ngoro ka dem baro kan ru sa posta nomor ba kiyet kim bersinara ki pan kena ki jaka sum ki jaka sat ni ki dan babun thana jaga bading place sing hap sum habar open dan kage jongi hang teru kalapat ni pasna ki 4 pasna do mentaru ong pasna padam pasna de we de ka bam ngadi bre kumno ka kasma ka geja ko at ka saur ka geja udai rusma ki ashi complain ki ang badina sharmit ba kumaka ay bun sharmit ay musad bah ay buna ka suda ujuru bun ba ud ya ujur ud panu ud ay tapi dia dawai bre kumno dawai bre ba ngi experiment no kajur asu habedi jakalit bar ay joki kum na kilo kan sabar toilet ola lapai ki you dia lapai jingkang ai rum biang ra ki septi tang laling haba lalap ning ki jingbam
टेम्परेरी करते हैं, और वो प्रॉब्लम्स तो टेम्परेरी है नहीं, हम लोग का परमानेंट हम लोग का साथ ही रहेगा। इवन एग्जाम का टाइम में लाइट चला जाएगा, पानी नहीं मिलता हम लोग को, हम लोग हमेशा वहाँ से पानी पिकअप करके लेके आते हैं, हम लोग का पढ़ने का टाइम ही नहीं होता है और लाइट चला जाता है, हम लोग पढ़ेगा भी कैसे, फिर ब्लेम हम लोग को ही किया जाता है। कंप्लेन का जगह कॉम्प्लीमेंट करने बोलता है। इवन असेंबली में ही प्रिंसिपल ने बोला था कंप्लेन मत करो, कम्प्लीमेंट करो हम लोग को। ऐसे भी किसे कम्प्लीमेंट कर सकता हम लोग जब इतना प्रॉब्लम्स होगा तो। प्रिंसिपल कितने बार आता है यहाँ पे? नहीं रहता है, वो सिर्फ 2-3 बार आएगा, शायद महीना भर घर में ही रहेगा। होप से स्टूडेंट को होने का जगह उसको ही हो जाती है। Bak dah gitu ki kubor ngila poisha kapakut tak hadut bing le syam biang kublai shibon.